Nō reira, ahakoa e noho kati ana ngā marae o Tauranga Moana I raro I te taumata Ohiti tua whānei. Kei te mahi tonu ētahi ki roto I te kauta o te marae o Hairini ki te mahi kai, hei tuku atu ki ngā whānau e oke ana I te iti o te kai. Ko tahi rau whānau e whāngai hia ana e ngā ringa wera o Ngāi Te Ahi I tēnei wānei. Hei tā rātou, ki te haere tonu tēnei rāhui whakamoho ao, ka tuku kai rātou ki te whānuitanga o te iwi. Anei rā ara paira tāwhai. Muramura ana te kihini o Ngāi Te Ahi, he whāngai te hapori, he whāngai ngā kaumātua. An easy way of checking their well-being. Having good old nana for a bit. Our first delivery took about 3.5 hours because they couldn't stop talking. Katoa o nei kai he mea koha ki te hapu, ka whakaaroa ki te hapu ki te tuku kai kua tunua I te taha o ngā kai kua whakaritea anō hoki. Just so stir frying the meat and then we'll finish it off in there with the vegetables. I'm just picking up kai. We've got some meat packs here and some rewa for our whānau. Katoa o rātou no te whānau kotahi, no te mirumiru kotahi. Ko te māmā te kai whakahaere, ko te tamāhine te ringawera, te kai kawe. It's very fulfilling, actually. Trying to keep as connected to them as possible during this time. So, what way to do it than food for the soul? Ko tana tama, tana kai āwhina. What's it like coming to the marae and helping the whānau? Great, so I can eat some food. It's a good way for him to I hope he learns from this experience as well about giving back to his community and his whānau and his hapu and iwi marae. So, yeah. Hene ki atu I te kotahi rau whānau e whāngai ana e rātou, e mōhiu ana kai tipu te rānama. It'll probably be more on Sunday as the word slowly gets out. We're committed to looking after our kuia kaumātua to start off with, and then we'll open up to our whānau because, you know, there are a lot of big whānau with lots of kids and whare. And also the parents can just have a night off cooking for a change. Ko te kai a te pōnei. Today is stir-fried beef with veggies and rice, and our pudding is bread and butter pudding with chocolate chips. We had some meat packs donated by Te Manu Toroa yesterday, so they're going out today with some potatoes. Kia ea te kōrero, ka koa puku, ka koa te tangata. Rāpara tāwhai te karere.